Mwen di nou jate, avale lan, mwen pas mwaze lach non? Non. Ava ou di nou? Ava li di nou? Ava mchita avel ba, yon machin vit tetenek pa, gade mwen la plage, li gen de kite mwen. E fom pou pa mach avel, wite la, go bebe, bon go nek mwen. Wè ko den kapa fe ou la? Kon fucking pay sa papa. Dwa un ba respekti la den. Zaka arrive wè don moun ki fin nan respekti la. Ah, fucking pay, jon ale sa. E vwe so ap di a ite ya. Nou ba pay bil se vre men. Nou pa pay bil, nou pa gen. Konan man la, esen konen gen do ane pay ya te respekti. Ki do konen Ou koni? Bay. La gen 5 doa. Wè nan 5 doa sa ou, e 3 selman mou respekti. 3 selman. Pou la lot bay respect. Le lot fè tout potay. Wè m konen, pa bon. Le lot di fuck you. So don't share.